Eesti. Toomas Arger, Loorand, 21. mai. What's that bird? Mis lind see on, ei tea. Opa. Lendas. 2 tükki. Sohaka lind olema. Katkise oksa juurde. Jaa. Silla peal, ma olen silla peal, kõigub natuke. I'm in the bridge and this vibration. Ei, mul statiiv ka siin, aga kasu ei ole. Hea küll. Toomas Arger on siis Loorand, 21. mai. My name is Toomas Arger. May of 21. Toomas Arger, Estonia, Harju County, Keila district. Thank you. Tänan väga. Video lõpp. End of this video. Wait a second.